Malo Khuzani King Mhlamlezo mfoka Mpungose Joan Zwileke laphana liyabika elimnandi kangaka ubuve lo idedela ku YouTube leyanto Khuzani leya clip leyana khona befuna ukuyibona kodwa ngikho lapha lasuka lahlala Mexico visa South Africa. Ngithanda ukubonga kakhulu iGold Rush ngokunginika ithuba eliyinqayizivele lokungisa eMexico ukuyobukela umdlalo wokuvula wendebe yomhlaba ka-2026 phakathi kweMexico neNingizimu Afrika okuzoba ngolwesine mhla zi-11 kuNhlangulana ngo-2026 eMexico City. Lona ngempela ngumdlalo okuvula iWorld Cup ka-2026. Leli yithuba engilibonga kakhulu futhi engasoze ngalithatha kalula. Ngaphansi kwekhampeni iGold Rush engiyingxenye yayo ngithola leli thuba elikhulu lokuyozibonela mathupha lo mdlalo omkhulu womhlaba. Ngaphezu kwakho konke ngibonga uthando nokwesekwa eningiphe khona ngumculo wami, umculo engawuphiwa wafinyela ezindlebeni zenu. Namhlanje sengiqala ukudla izithelo zawo. Ngiyabonga Blue Nation, ngiyabona bonke abangesekayo. Uhambo lusaqhubeka-ke ebese ukhuzana-ke ishare ilink lapha noklikhe kutholeke imininingwane ukuthi yena kuhamba kanjani. Nansi-ke iposter World Cup 2026 experience. Kade bebuza-ke abanye ukuthi Khuzani ngoba wawuthona ubhizi ngani ngoba wawuthona kube bikho engomeni. Yizo zonke izinto lezi uKhuzani-ke ayebhizi nazo-ke okunye lokhu akwenzayo. So seniyabona ukuthi umuntu uma ekhuluma into usuke eqinisile, hayi lento esuke ithandwa yinina enifuna ibe yipropaganda ngakhona. Right-ke asikho-ke lapho-ke. Sibonge kakhulu kwi-Gold Rush ukuthatha koKhuzani ngokuba ingxenye yayo yale campaign ukuthi behambe-ke bozibonela-ke umdlalo oyinqayizivele South Africa versus Mexico ngazi-11 zikaJune. Asazi lapha ukuthi sizobuya yini abantu bazobe bedlala phambi kwezihlole zabo. Kuyoba nzima kakhulu sigade impela singasitholi isibhaxi esiserious laphana. Iy'tar ey'laphana eMexico izobe igijima ngenye indlela zifuna nje ukuqinisekisa ukuthi bayawuthola lo 3 point wokuvula yona-ke i-World Cup. Bekuyilokho nje sifuna ukufunda nje kule post. Akukuningi nje okumbongela-ke uKhuzani-ke and-ke akukho okutheni okungale esizokusho. Bekukubonga nje nanokufunda-ke le post-ke. Nihlale khona la kwi-channel yenu niyithanda kakhulu Indofastable TV. Kuningi nisazokuthola-ke sikuveza-ke la kuyona-ke le channel. Nisalahle sizodibana ngokuzayo. Ngilibonge ithuba.